अखोई इसिंग जी सम सागलकपदा 10 degree 30 degree 100 year kan the steam wolaga pokhaire idna maru stage the Nepal na hana yogibo ani Manipur da so political class power pairamba pairakatri singje sin reform tawdradi Nepal gi zika cha manaba tholkani Mahapana light tamno one of the school ban pina one of the 12 pass tam one adi matlab da block tawre paisa pidra di thok phangdabe job opportunity atai julaiti जो opportunity अति government जब से ना खाई फारे government सब तक करोड़ क्या ना लाख क्या ना लोग नड़ी से साइज दी जा अखोई इनखले इबा energy उनका कोकता मकुम खुमचला का थंब के चाप मारे बा मणिपुर के नेपाल का situation या माना बने बा North East window के podcast में हम बताम लोग चेरी ngasi यम special इबा topic हम पूरा लाख से बने हजूर जी के इबा international politics की warning issue मो इबा नेपाल द लाकिबा अनुवाद जेनजी के revolution जिनी हाइब जेनजी के revolution जिना मरम वर्गा हंदकी September था सिदा नेपाल की अनुवाद September revolution में लाख है हाइब revolution जिना मरम वर्गा नेपाल की हंदकी prime minister याउना central minister पुनो हम था दो ग चेने गए हौजिक नेपाल द अनुवाद government ama haibetare GNG singa sponsor to government ama endorse to government ama lakadori sigi leidiba political dynamics haibetare sina mase South Asia gi amroi bele pa amusu oiganina magi relevance me ama hoji global politics ta even Manipur faw da madu me nei hono bagi dama Manipur gi saknai ra socio political commentator uncle Chongtham Bijoy ka unabagi tangtune hoji uncle gi yum dan lijai uncle bu tam okay aga ham hoji I'll cut it very short Nepal gi 2008 for monarchy dagina republic oina lakraba matungda in the last 17 years ida 14 different government with 15 prime minister leibase masigi am chronic oiva political instability ma masida leibase masigi whole magi political instability gi legacy ma leise se kamaina yenge ka hamla kaino ne Nepal is kaino ne yam chatina strategic problem Nepal gi strategic importance है मणिपुर न लरीबा strategic importance का चप मनेबा मियाम न उड़ी से नेपाल से इना खुबलन मते कइम थोपलन मते मणिपुर से कइम थोपलन मते हुजि फोगी बन को अदुन दे वरका strategic ओइबा हाइबगी importance geopolitics सानरक मतन द strategic वलम चिंथे मसिदा पृथ्वी की पावर चिंगी मियंग चंगेबा मणिपुर strategy क्या हुई कि दी second world द कोई उगरे सिंगापुर की इंडिया लंदारक से डायरेक्ट west from the Bangladesh power India rom chatte ko awang da haigala ga sidigi kumduri ne next hoi Burmana thaina chaide kuntak phain landa ba lakpado Manipur loksun ba lakpana teba a mogi south Arakan sta laloba mogi rebel laitare khare lai dandi pina hona bada Manipur phog ya dam phawri ne Manipur phog ya phawri ke na matun da chaw army ji ki thakna ba ising chana ba khona ba are Manipur phawra chakraga Assam adagi hojik matam gi Tripura ka doi loksalaka mogi rebel group to dandi pigri neba Arakan sira adamai ta hojik Nepal gi strategic importance yam chatini hangrezi ka taunadi ba power ship chida akoi west ki power maruina America na luching de sigi against China India Russia si lepe edna ko basi America da achaw headache amaneba achaw headache oi basigi marak chap chana singchep wena lari chi Nepal chine Nepal chi da tarpa ada hanadi economic interest thoina leram dabni na west na chu akhoi gi maru wena uram dab handa khau khle usalai je kari ginoida anobo power ship se war wena masi gam down Nepal gi importance manifold hengale Manipur ka Nepal ga manaba ladies na kaino Nepal su nithoban ma leiba amu waram Nepal si hogi India dagi khena liba nation amne ba nation amne di mark se 1768 ta hogi Prithvi Narayan Sahai na 1768 ta Prithvi Narayan Sahai na punjalaga Nepal kingdom ji leigre world amukta kanantana conquer tawriba kanamta ki colony oidriba leiba ona lakbaneba whereas Indian Union ji 1947 da ning kha tam matungda 1950 da republic ama ogibanina India hariba lamjibe yam chatina lijrasu araga akhoi nation amana establish toropa state amai tawje Nepal yam haleba sidagi kingdom matang laga akhoi last kingdom last ning thok che mogi royal family da 2005 da 2001 da mogi masana pa amana
khoi ngorok tuna hai tare ko moi family loi tumna assassinate hala over monarchy si loi dorumnina adi makhata na Gyanendra Singh Saha Gyanendra Saha mana ningthoi ko na maje ka haina authoritarian oirakpa oppressive oirakpa adigi mana constitution suspend torpa adigi parliament muthlakwa adigi 2008 the revolution laktuna monarchy se muthak kibane magi last ningthoi Gyanendra Saha na sumain tarois karigino ma secure worktaba stable worktaba adu worktar ka di lakshan abi hen honor ko secure worktar gadi magi confidential director gadi or delegate to thomadi phodo nebo hena lakshan lobodagi sumai to na ningthok sasan mutlaga democracy lakre manipur su ningthok sasan mutlaga ahu india da merge torga democracy si ningthok sasan gi haina bido yam kana lering da democracy si lakhi bedagi makha tarpa sarkar sindu adam unstable oira leidna madagi same process da ning nepal su ngasai iwona hagi bido chahi 33 ta mohi prime minister tramalo hongai inebo adi manuk da prime minister hojik tanthokriba akhui KP Sharma Oli heri se mahak se mari rakla ahum rakla prime minister four time mari rak prime minister oiram baneba ara ma ki amu kano torjina mana vote khomba matam da kamai to ke da wanga da India gi amna close ally oina leram Nepal se mana anti India rhetoric vote nganga masama communist neba communist ki ideology china de hena nakshan neba honar ko neba ada kayo no honoru ge da moi school singda Chinese language Mandarin ji compulsory win Tamil lidna khangau dana Nepal ji am kan ba Hindu state amane ba Hindu country amane ada kari haidno dharma gi against the chatna bo honorable si me am chima unpopular oidna like is kuira bane ba oli gi mayok da ada gi kamai togeda magi arrogance sum hengalakpa ego sum hengalakpa adu khakte hengalakpa di praja su tolade adum tongni ko luri se last corruption ga nepotism ga che something wanghalakpa sineba yam chathine wanghalakpa Nepal je kari stage de lege da akoina mapan do urudraga su India gi any jaga da Nepal is ge thabak thira le bone ba sibhai kan ma lakpana kongai khara chaw thabano kongai ma natte bida ayamana yam lowly pet Chobidar gumba kari gumba khancha haina khangnadi se si India da adam yamna leiri se kaino atapa country dos leiba atapa leiba ta moi sibhai khanba phange phangdaga lowly pet job yam taro leiri se kaino Nepal manung da akhoi employment opportunity chulai litabane ba mi kanana mayum da lening da yaugine economic compulsion na tanthoropa gi moi khang is kuire ba adada mayamna generation G ko generation Z haitare akhoi gi masagi sei kunipan chudru group se moidi kamai toge da polo po matunda internet Facebook YouTube wise ga loina da dum polo ba nga ngakta ne ba aduna mayam di khangdabani na makhoi je internet ki platform kuntaruk thingjilu badaine social media ki platform kuntaruk thingu badaine na haiba when haiba adu haibi gano akhoi je against corruption against nepotism corruption ji manung da kari yaure kaino economic akhoi kari tare chakot da unemployment ko underdevelopment yaure unemployment yaure lack of transparency and accountability yaure corruption is loini yaure baneba adiga achang michang mikai naiba mitnaba thaba nungai ba kharana pangum da nungai ba argi Nepal gi akhona sum irang je khogdne de video de yeng da moi gi ching level lamni chingman da le mi sing je yam wa na survive da or leiba on the other hand Nepal je koi tourism gi kari income yam laiba ken hone ba sigi benefit che common man de yog de ba common man je share pa you know mapan gi ching ka ba la ku sing gi kuli oir ga leidna yes adagi Nepali mama am gonna chingda macha mayam bokodo adagi mana masing putlaga thongo video viral oirne ba adugo somdana minister mayam dagi macha masuna kamai hingi adu nakallamda thamaga expose to masi gap tarpase Nepali singse lan hagunda ba yamna loyal oijo mine ba handak khore isida kanamo kharnadi mapan gi khut yawi khol er yarongani ko mapani khut se pa he yawu ya barate manungda unless magi internal condition to ang magi singchep to thana ba crack se chauna chatradi mo yawu na te yes ada hanak si miras akoini sum yeng bada
India ki Prime Minister Narendra Modi was also the neighboring countries in the head of state, the low income head of government. Akoi Bangladesh ki adagi akoi island do Indian Arabian Sea liba Maldives ki karigi loina invite to give Nepal's to viva. Aduga India ki akoi badana liba action is support the regime last year Bangladesh tore adagi Pakistan the Imran Khan jail thambi Afghanistan the Taliban Afghan Myanmar tawriba ko question India Sri Lanka ki lakre adagi India ki jo kamai to da akoi sahi amara ani mamang farmer ki education tawgido maru education chokna nateba India da so sathiwa protest kara sorok to tholagadi regime change tawungam budra ina khanbagi khut orwina Khalistani Canada moyam ji kuchi yoromeba ara India na chawba stable of hen na dum ngam gidom neba India government jamadu aware ormane farmer lo jo aikoi revoke to khidana tawgi adu sangai semadi farm law singdo amado farmer singda da mangjaban tieba ado mogi mandi singdel leiriba adu commission chara noina leba vote ka leba kambudo brokering mogi progressing makogi interest taropagineba general masses ke asingwa revolution na teba anyway coming back to Nepal hoji Nepal tarisi angakpo movement angakpo movement di anta asai Nepal ki movement si yodring da uncle da ina maruina magi corruption aduga lack of transparency and accountability se sikisina youth sing da Nepal gi naha sing da khoirang khoishauna ba aikhugi naha hairi jing sai chahi kungni pan pho sudriba school tamiba college tamiba satra sing chi da mukhoi da yam restless oiba hopeless oiba worthless oiba situation am feel toraga street ta thorak na bagi situation am yorkrise how much kayam song contribute to ge sini maji corruption na magi accountability later transparency later gi matang sina Nepal you is the full of hope and aspiration Nepal udra koi manipur dum yeng jeba ma bana like tamno one of the school ban pina one of the 12 pass tamno adi matung da block tore paisa pidra di thok phangdabe job opportunity atai julaiti job opportunity atai government of sina khwai phare government of the crore kana lakh kana long ri se size di da akoi inclaiba energy on ko kokta ma khum jala ka thamga cha mare Manipur Nepal ka situation yam mana baneba akoi corruption upai su nei ri ta thabuk phangroi khanba aduga Nepal singna India gi mafum mathai da lowly paid job thiba chatlaga Nepali ka leidina asomda nang Nepali malika hani saunari neba kari da aton ba thabuk ngata tawena samai to na Manipur gi miyam jo adai foreign country de khangde India gi mafum mathai da kedang phaba job thiri adu ka su se akoi gi yamna wang ma thabuk to yam de yes absolutely ar sim ya saptana Nepal gi pokhari che suwaina akoi che pokhari kani akoi aham bada quantitative change haina akoi ising gi sum sagala pada 10 degree 30 degree 100 year kan ri steam wala ka pokhari idna maru stage do Nepal na hana yogi wani Manipur do akoi political class power pairamba pairakatur sing je sin reform to pradi Nepal gi zika cha mana ba tholkani musi hai min mato uncle Manipur gi matang khar tapna nei nei ngani adu uncle nu bukhat piram ni na Nepal gi handak inflation yam wang ena moi genji na kan complain to ri 4.9 aduga Manipur na hojik lei chena 7.4 ne aduga Manipur da just previous 4-5 months mamang da level was 10.4 aduga 9.25 adwa Europe da ni yam kan popular roiraga Manipur na India gi highest inflation lei re hojik still the highest in India ne adu but masigi yam alarming oina public to masigi sensibility hetara ekoi inflation yam wanga bani ekoi miyam ji ware ga have je kanamta nobody rest a question about it kai have ni si kenone akoi Manipur gi culture si Manipuri culture ayam Manipur la Manipuri sing maitai na maruina ko moi gi life se moi hisab ba dev ayam ni hisab ba dev ko life to lo khara pangcha sa pangnung ngai pang hing yar gi khang e ko adagi akoi culture jina akoi lai ra ba pan thap ko se ka haina deva karba da dress tana set kani poyeng chara ko pina ni da duga sum lairam ba da manung da pen da ba ji hoji u bo hore ba akoi
inflation na karino per capita income lowest GDP lowest kind of economic terms jingje sida akhoi manipuri macha singje hoji bok conscious oidri adu oirakta bi yaro ba aina suna nomra akhoi charani ayemdagi family mabuk tan bijaba ngamni je kari gino na ahamda saw na kanthi thona kai da pangtai na da su pangtai da su ko ultimately akhoi economy gi matang da CC figure si leiben ni ko tawri se khang kane aduga manipur gi da amasle akhoi culture yaw ba akhoi chana ba leite ta khen thang ne do chana ngai leite ka ta khen thang ba yo di chana ba leite di kai no la u cho mul cho have gi wakhala ma da leinari ba whereas mudio no Nepal di leite ba male Nepal di honest way ba Nepal adiyam wara ba sida akhoi na ngasi ko cover da lutpat to ba me pharaga ransom loba extortion to ba kya ta deba manipur di extortion to ba lutpat to ba are kadai no da puran jindi to ba sina matam gra khang ba ya da boi ninge ba ko culturally kitang khena ba se sina manipur na Nepal ga sing revolution ji kitang tap tha bane ai na ri apha poti na ta ba akhoi cultural background na akhoi da khalili wakan je chana ba leite ta khen thang jina kadai bo ya ge na sum ge na bi phu am leibo chana ba leite hai di adu loi ba na tri ba but there is a means na ta khen thang da hoji mo do ta khen thang episode da re na ya hoi tare ado angal nga sai hodok piram ba movement ge matang se hoji Nepal da lakhiwa genji movement haida revolution si da aikuni yeng ba ya ba si recent times da Sri Lanka gi yuching hor pa movement minder aspect sa himself si Nepal gi Sri Lanka gi hero ne na sinalis me gi hero ne na lejer manupa ne asa gi Tamil gi movement me am du man namdagi ba gi adolution gi ba gi adum hero ne le manupa ma je ko gi youth ki revolution da loi gi ni chen gi ni somda am ko Bangladesh da economic revolution puraga India da ina per capita income wange ga harapa adagi employment gi da Nepal kai Bangladesh ko in infrastructure development da China revolution pro ke nupi yam ne ba ma ju autocrat ni dictator ni haja tara ga su adum nupi yam ji Dhaka University gi satra sing adu ga Bangladesh ki university student ma ang movement da ko ma ji India chela ke doin Nepal gi Genji gi revolution si gi oi ma gi special features my characters kamani Nepal gi direct hiding da ko yomo MIRAJ na palam na i Bangladesh ki kitan paloge Bangladesh ta kamai to ge da akhoi liberation 1971 72 gi liberation matung da akhoi banga gi banga kari Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman ji banga bondu ma se assassinate our family tumna hat kre Sheikh Hasina kapin hingawi dina maban da leidina adagi Sheikh Hasina na akhoi prime minister wera kanda yam phare Bangladesh am chokole economy am phagale adu mapan dagi Bangladesh da makoi regime pa ma kangbu na telescope thad ne yeng da moi manung da leiba crack se si uthokre bo Sheikh Hasina na Bangladesh create toriba crack se karikino mana ka hena pro India oiba se adaga akan maleba pro China adagi akan maleba anti China anti America Saint Martin Island sigi mayam se ma gi am farm stay na maleba se ina moi interest ki mayo teleba ani se ma khoi soiri se awami liksna min khatam por kibni every respect awami lik yorumba ma khoi family sing kota pigdo ne tawri se ti ma khoi dagi chaw break ma oiba absolutely Bangladesh ki freedom poramba adagi Pakistan ki michang changamba mioi sing di si hiba kuiram ne ba arangmagi macha masudi Bangladesh ki citizen adum oi horena adigi manung da nangna awami lik ki machani nangna rajakar ki machani na khairaga sum leibse masigi division ji ato crack amani madrida Bangladesh ki enemy na singchep se tharak bane sigi singchep thana ba je Nepal ki matang na yamna controversial group umtholi Hami Nepal hari se Hami Nepal se NGO mane ba NGO di tawraga ma se kananam finance to ge da mapan gi Barbara Foundation na finance to ge ba Barbara Foundation gi financial source doubtful way ba Nepal is work tormi ado ngasai mamang da in haijaba ngasai gi unemployment corruption nepotism ko the economic deprivation mayam jana ba jana lerakanda madugi crack to da adigi sona kan saitana sarkar pai ba Nepali Congress ki leadership bakhoi na nungai na len ba ani ji marakta crack to urapodigi singchep se khudong chap se lor kanan tharani do khangdre ko
mayana tori sibu spearhead tori ba Hami Nepal amadi Barbara Foundation na thauji thalak panina laweba but adugan sorok to chali Nepali youth Nepali face me amdo adu genuine grievances ne exactly Bangladesh su chhatra gi movement je genuine Bangladesh ngakne ba Bangladesh ki interest ne ba adu sigum movement ama karima conclusion me yarona ba regime change tawna ba Nepal gi di hoji boy leader kara phu chai ba ri mapan change gi natna adu yana bloodshed che u de ko aduga Bangladesh di awami ne heart ki ba tup ki ba violence hojik lai ri myam che lot la lai ngakten money adu ye cha cha marks the communal to no yoksle ko India ke no yoksle adu Sheikh Hasina na my helicopter tong India da thu na chela hu se si phai na khali ma gi hoina ma mu khan bi asa le ram bi it's a different story okay aduga ngasage GNG gi live movement sida hoji naha sing da mayam na angang sing aiba sida bu mag maturity yodribani khotribani haiba gi question mayam there mene sida uncle adu moina political sensibility leidana political maturity ge leira matungda moina leibak tu goi oiba yam progressive oiba change ama against the corruption for accountability and transparency leibak tu gi magi democratic spirit moina go movement to haiba za sigi how can we interpret it come I interpret the way sigi movement malim go ina anuba malim sida GNG naga laiba movement je na singda yam sigi political sensibility le riba ko dim come yi akhona hojiki generation G hari se mase angang lai to no lo yari at times they are more educated they are more informed than us moi internet amadi social media ga dum pokminner abne ba amurum da akhona khangdaba kaya moi da hange ba akhoi da lari ba knowledge na experience ki through the lak knowledge ne ba moi da lari na direct information lai ne ba ani je punchen na kan da akhoi chana ba ba sum knowledge du lak turi ni adu da manipur ri yo akhoi yam sang na internet thing gi na internet thing go matam na sing ko chae ba imung khudi makta ahan jing jina thingi thingsin no matam kharagi wani na phadana bagi thok ta bane adugo phadabinaba laitradi generation G Gen Z heri se maside internet thing masidi akhoi sparking tipping point oigreba manipur gi mati ka kogi ga tanuri irang je high court ki order amna tipping point oigibani kind high base sumaida internet thing masidi mai mayun da leram naron sing do internet ta phangdrnina sorok thokji am line thokleba ado internet to hangu matam di in the process makoi Nepal kari soidin de masana masabu educate tabjagreba masana masabu educate tabjagre hairi sidi da makoi na hojik anuba sarkar ma sendore na tarku matam jida moina thangle iba keno singsi demand chingje yam reasonable way manipur de leba ekoi ahanwer ba ekoi and angang tin mo digi para tambe yeb ko moina thangle isingo akhogi parliament dissolve to rahare anoba constitution ma pa me hanagi constitution ji mo yadre adagi makoina sidi sosila karki adu leader khalu ka hai chi ji hai tongan bam ni ko ado only ma di home minister phagadam ni hare adagi next time moina hari se nongoi kapana order to do phagadam ni hare adagi general election within 6 months ko adagi corrupt officer punish to anan tawre adaga makoina anoba demand tawrise new constitution within 2 months adagi Nepal se han digi no Hindu vi root rejabane akhoi Hindu state amne lokto Hindu state amne lokto jumi communal lo ko pham nate ba China rom da henan naksan da China je amrom da dharma yadaba lamni ko modi henan naksan hono bada mandarin ga tamdna hono bodo madugi akhoi counter no hidak ne ba adagi yam phajabam yori se executive head chingje MP karaga moida ta phamji sinari do ne bam yawri ba executive head khidmu se elect tagudo bane hai ba India da na taka Manipur da finance minister elect tag dedna defense minister elect tag dedna sigum ba executive head chingje elect tagudo bani hai ba demand je mase Manipur da hoi kai de uge da university of the college vote uiba moida khoi finance minister magazine minister natraga secretary sorry natraga adugi secretary tongan elect tawina sigi system je Nepal chana biyo na moi haire ko adagi MP singna minister oirak pache sigi provision je thingo hai
hari ministers ni tongana elect oidam ne havani adagi provincial structure muthalu hai adagi prime minister natraga manipur context chief minister amana tam anirte hin oibiyaro adagi there is one point am phajari se cancel all political appointment have akhoi di vote ka hub da MLA le pa mayam se khadi ki chairman adugi chairman mayam hapchali spoil system hai na chanari se hapchalaga moina tokthoro paje hariba department da hana lejeram experience me ma chairman natraga director we hanwi mohta kai di vote ka hub hapchalaga experience like hapchalaga man diba pollution control board ke any labor ki khangde tori myam se ko PDA ke khangde sigi system che masi Nepal da su tawba jane masi muthal hai yes experience like deserving mi oina hapu si ai manipur yam chana ba yain khali adaga national assembly che mogi parliament hai tare masi non partisan when bi hai bam yauri hoji manipur india da kamai tare manipur BJP na power pare ko pare mi pare marta mani anything tawje only for BJP last how the Congress ki MLA ki jagah hai yog debugumba yam partisan attitude che mogi national assembly masi tawbiya ro hai yari masi manipur relevant laiba hatani adagi local body me am same se moje non partisan when you have a demand ma panchadam yawri ba adagi pressman doctor engineer sigum mayam lari se makhoi se non partisan oiba party politics ke ithil yaudaba adu myu han bio no yaureba si mayam se sema mutung da makoina new Nepal haina ma sembagi wakhan ji leiba JNG tei kuntre tangai ba kunipan chudriba naha mayam se tokthro ko demand je manipur da cam relevant oge akoi political appointment jing je midnight na yes adagi assembly does power pariva sarkar dina partisan na power pariva party du khaktagi vote ka ho de moina haiba dum chatta dum tawri dina constitution na pidra so practice when tanariba masi muthal oiba ne Nepal na ri sidane akak yam naina ning ba area makak Nepal gi oina magi political party sing se loi shaw ba se JNG na hadak se ekogi social li yeng ekoi khunai si da yeng kan khunai si da leiba miyam ji political party chingduna magi ideology da loina bind to thamme na leiri ne loina mksi amate a political oi de leidoi ne adu da ngasai ki GNG haiba moina Nepal gi 40% gi above ta moi population si GNG population haire adu da millennial du yausal aga di above 50% oire moi gi mathata adu hanaki movement ji GNG ka millennial gi movement adu GNG ne yambagi school college ti satra du na yambagi moina GNG revolution na mami pija bai wani amuru ebe leaders sing ayambadi moi gi millennial ngakta ne ngasai ki sigi GNG sina leiriba moi gi political maturity sida moina political party puna mai eliminate to thore ise aikoi we don't care for any political party kui mawalo de moi elin ngakta ni aduna moi they share the same aikoi gi kai hatare pap se sinje moi chama na sigi sinje share to ba gu ne na moina reject to pasida political party da moina yenge ba mi yengse akal ka mai masi akhoi moi political system ji India dum hairap maneba vote kana hona da oidong ang bi chin TV promise da ro fulfill tok da bi manipur sa chamani manipur prajasin war kanda hoi ko ki irang ji marakta political party loina mak taina de idina no political system de BJP khangde Congress khangde loi pe lena taina de idina 18 June 2001 da thok ba thodok zo noi myam politics tawlidina manipur je kai darom ne na hoi party line thi da bi loina mak attack tar assembly mai thagi masigi political systems da phajana honest when work tor di phaba masigi political systems da vote kana ba power paina bi damta this honesty promote wi khadra madra nganga ke hajin baje amuk hajin badi machin thire chaki ani ro hajin re om la hajin re sum hajin chla di masigi pula system go promote yauri go political party se masida taina ra hunu sane ba Nepal is so ne manipur is taina ra isti dimension kene hai bi one ba aduna masidi masana tarakani akhogi political party singchina strictly reform to botaba ngamoi daba promise tori daba oi daba wanga oi daba adagi this honesty gi record lai ragadi ma ko indokpa
whereas akhoi system generally ba western country kharada even United States the leader am gonna oida ba ngang gi record lerdi mayamna chatli makha taidna lekha taidna manipur di oida ba ngang je lising lak ngang rasu akhoi lekha ta de heta vote le be kara thole masi pradhana yamna silent witness moina sum ura ga tungjala ga karigba critical point am the pokhaira ine ba mira adu uncle akhoi manipur sum uba kan if scandal am putho mene khalasine yam shortly boiba adagi scam am putho men khalasine madu follow up tawdaba ngaktan media da ngaktan kana gumba buna putho maga na press meet kumam tawramaga yamna mati em tawramaga adugi answerable accountability kind fix tawduna tum lotion gi bagi poche sengdokrena adayba sengdokrena sengdokrena denial to the and definitely masagi adu mari leng no pa duna di ma la le di ku hai oi adu ki denial duna luai rabra sini da uncle siki sida akhoi na kari gumba yes he is corrupted mana sugumba corrupt activities ama commit to me har kanda mangonda adu ki accountability se fix to dana akhoi to the level suspend to grega is accountability fix to ira ba uncle suspension itself is not a punishment amu hadila kadai ne ko absolutely ari kari ba choba scandal am thole angama mantri khara mi khara suspend tore aduga madugi follow up action di kain ta tawda bi da ko khara to min hanjala ga chief engineer karen tholkane sige accountable oidri se kari gino da boss oidibun pa mantri do masam hosiki scandal do chenna ba mangon da laktna ba safety bhag to mani sine ba makha khara taina daga kano tawrena jail changbra conviction pi bra je kanam ta follow to deba masigi matang da prajana kaugun mana teba high ruling class political class ye sine media je effectively to their advantage season okay akhoi create another problem to solve another raina corrupt politicians in the scene of tactics se manipur gi media da khabar da kai da first khabar amna phombi ya amara targa khara thik chanraga atopare heta divert tawgine okay anga sagi is divide chida uncle da yam interesting oi ai hangning basina uncle na sigi pakhum ji pe yam nuai ga da uncle na belong to base khoi man baby boomer kana leiriba aziki ahan sing sigi ge sahi chine adigi then so ida hojik lai sina millennial ga gen z ga gi sine hojik tari se do population ji di khoi manipur da gen z population se khoi na thi ga 45% mathak leire manipur da nepal khoi ni hele gen z and when it comes to 35 years ki makha da or ga de khoi 65 to 70% se khoi below 35 ne khoi manipur gi da leis aduna very young population khoi ni leis sigi sida Nepal gi ruling elite china ngasai gi ariba generation jam oi deba aduga Nepal gi praja miyam sina ngasai gi youth people ji oi chamana no manipur so ruling class elite people aduga then chahi yamaba miyam se ahan ruling elite chingsina moi gi sensibility si kamai check to gani hoiba anoba generation millennials singi aspirations ji kaino adugi then ekoi gen z gi aspirations ji kaino se kamai na moi understand to gani masi kaino ne akhoi ji lenga haitare baby boomer hain ko re ko with decades ka hing a century ani ure ko experience ka lere akhoi thaina gi yang wa life howi anu was ure ko akhoi gum loina mak elite oi ban nati elite oi ji khara khatne ba elite oi ji ara akhoi ma elite oi hobdu ba oi bang ngam mayam je si oi bang ngam hobdu ba haibadi lale elite oi ning da chawe ba mo gi chin thi ba khotba dharma kai ba mayam ji yongning da ba ko sina su hojigi generation ji na tawri ba adagi se mo gi matak ta lai ba millennial tawri do aram support oi moi na moral support pidna no inte je chomi haibi ba laitna angang ji thona dam pharoi okay kaina da akhoi sida generation gi lan na te ba ariba kangbu singsina tawri hojik Nepal gi prime minister kari olido mana blame tawri je kaino da akhoi India ga China ga trade tawna ba akhoi lipule ki pa sanam leyeba base Uttarakhand ne Nepal ne India ne China ne sigi dry juncture ne ba hariba point itself yenari bane Nepal akhoi ga Nepal gi lam ne akhoi lam ne na sigi through the China da akhoi lambi gi trade tawna base China gi some site di motorable road like ba somdana akhoi gi lambi sembal loidri ba adu trade route ba hang posida olina
India ki Prime Minister da wafam je hokdu ke haiduduna China ki handak to ki summit to ada China ki President Xi Jinping da haidu yeba Xi Jinping ne yam laina ada di India ga na khoi ga akhoi bilateral issue ni akhoi yawum tok te haireba hangdu question ni bilateral issue da mana Xi Jinping da haidu ri kari no Xi Jinping do khara napchari to gi pot me yauri ba China na Nepal interest se lahum to khara lawi development khar tawri sidagi henjan na akhoi Nepal ji China da yolagi haibagi wakhal ma yawi ja koi sidagi u phange ba Miraj adigi mana mo ani suba maram pire ma handak tanthwe je kari noida akhoi gi Ayodhya gi kari gi ram gi matang je sidai da ram je Ayodhya da pokte na India gi sensitivity yam sok wa ma man hai ani cinema bu tan thok pani cinema hai je India da blame to weba India da blame to so mas dai India gi khut yam ka hai ne yorong gani thas de moment se gi outcome da last pro India war pa na Hindu state da wena lak thok do madu atop maram da ye communism the hena India di uncle hojiki genji kauna India gi media sing se Indian media na hojik tawrise handaki genji si enaki ni ga haidana blame tawiba India gi mainstream media mayam jina ekhugi mogi genji gi revolution sida yam kana favorable oiba narrative si kaya puthokte aduna India gi media person mayam ma lambi de street gi tan thokpa adagi then mogi confrontation mayam tawnaba mayam yaure sigi pochida su moida Nepal da sagi anti India gi remarks mayam ma du gi mindset mayam leibi mami su tari kamai ui si de Nepal to rije akoi koirala kangbuno pan kan da mu India da naksan mo hone oli kangbuno pan kan da mu China da naksan anti India oi vote ko mat da moi anti India dum oi Nepal as a whole anti India na da process oi bina teba maraks da incident am thokreba incident am thokre moi madesi in a group lei UP Bihar ga taina border Nepal da liba hari madesi India ri chakhiba chamna ra mayang akane ba makoina Nepal si da makoina highway inna na petroleum product India gi through salini na chi thing na khotna anti India oibi aba incident aso mo na create taw greba aduga makoina India gi media singda anti gora padi India gi media da anti oi moid na ti akuji dum oidna India gi media sing jibu akhoi India gi petrol dai lobi ai ba akhoi Modi godi media ai oyo hai bajan ta ba India gi media si su thong mon khang da man pining report hanak da UCL na piba report asum ma ya yawi around yawi du makhoi si mo gi narrative ma society da establish ta no ba honai ba sometimes narrative to na absolute truth oi be dina ta ba exactly aduna hujiki miraj da hangyo question da ina komi je Indian media se is Indian media kisu government ke no natte ba natte okay sin justify to yaro have sin kan justify to India gi media ra pura tale da mo anti India ne haibi yaro ba Indian media akhoi na khangi choi na mo ni khange okay uncle hojik se muka ngasai gi Gen Z gi magi political culture amaka cultivate to is ngasai gi Nepal da magi backdrop ta leiba sina ekoi Indonesia gi youth movement adagi then Sri Lanka gi Bangladesh ki sigi lakriba naha sing movement mayam Manipur University gi movement lei India da su JNU gi then Jamia gi movement mayam lei recent times da sigi youth ki oiba political movement mayam ma khak tholak pa se sigi siga Manipur gi lei naha sing gi movement mayam ma so dum lei dan handak irang ji manung da different demands mayam ma maduna panthung phangi ba na tragana goal to achieve to gi that's a different thing but yam na genuine oiba yam sincere oiba movement mayam di marak si de khoi ubangam khi sigi character ani se magi political culture gi character ani kari khena bu akhoi lam khudi mak ko lam khudi mak ta akhoi youth ching je jati gi pillar ni hainari me ba Gen Z haigera millennial haigera youth yes India si world youth ki population khwaidi yamba leba ne akhoi youth chim yame yes 750 million youth youngest nation haigera youngest nation adiga youth chingina magi jahi jum yam jalakwa punchi loidring da magi aspiration jum chawge thabuk toge yum pange cha su simoge na dream mong khak leina dream jiga mana nomra taliba paisa jiga hotna yena da puri re yem na my dream je kedang da fulfill oidoi dore se khang eba middle je chang ko sa chang bring da yes fulfill oidoi mathak ta henjin na mung nam thara isna akhoi gi ma ji like hairure like hairum ne educated way akhoi gi khwai de gi luri se
education matik chana phangugdaba isam jamba laborer amagi aspiration ji wangdeba whereas educated youth amagi aspiration di yang wange adugi je matakta mana isam jana labuk le khom nang te law kumba se akhoi education gi kayam wanghdo mi na di ai law u phangina harau gi be ka whereas amana di punishment oina urakneba yes aduna manipur da su akhoi political parties singchida akhoi instruction piraku matamda akhoi number 1 importance pi dabse akhoi first time voter yam pi first time voter is unpolluted mind masidi da phajana akhoi importance view identify to moi ga khoi contact tawn ho haibase political party khudimaki direction pina side leba corrupt oraba ahan mayam je sina mawa logdeba moi khangna chana ba sing contact tara youth sing da phan be yani dum khalleba hariba moina phan be yani youth ga magi on ma ba ga di ambition je khenera baneba family am da lemne ba ne matamam da san pabot am loiba sangom thok ke no khar leiba sing pikhan leiba ina khum sing amidna hoji matam da ina khum je car am loiba mobile pa ina khum sing kreba yum da color tv leiba thaina ina khum sing re gas pusan da electric pusalena madagi concept theina hongrane hoji kan ki ina khum ba na yut na khali siga akoi ni ina khum ba na khali siga samudra ga lang khong dum khena kareba adai yut ki aspiration je masi fulfill taunaba honanaba sarkar dun tanadragadi sigi explosion mo ne pami bi pi de hai banataba hoji manipur de ngo chahi imda metric pass aba 60000 pass taksle higher secondary pass aba 40000 tamje we hejle college tamhum leite thaina di like phaba sadra sing mapan de like tam chara meba hojina manipur de mingjan phangdaba sing mapan gi kadai no rural area de kre like tam chara eba adagi school lamada classroom da kun thra lagi to 70 section kya thok lesle akhoi jen ji si hujik manipur pokhaira ka darum ne ba adagi like tamam leite ba je acham problem ba like tam hek loiba karim la kani thabak ki samasya la kani actually thabak ki samasya metric amadi 12 pass tar like tamam leitlinge sida masigi tan khalai ba pass tar yo mayam je अरे गवर्नमेंट ने जो मखोई स्कूल कॉलेज फई हाइना बाना थवैना पास तबगी परसेंटेज से क्वालिफाइड ओइब्र ओइदर पास त हमबे चना बि मजु उरा इबो जिक्से कोविड की लाइक तम इदम मतम द तरप मेट्रिक परीक्षा दा परसेंटेज ऑन पास तर गवर्नमेंट स्कूल फई हैना बा सी कनाना सनरी नो एजुकेशन मिनिस्टर पालिबो गवर्नमेंट ना प्रजा सिंगदा अखोई स्कूल फरी उन बनेबा फरे हलक जही मोइना मोइ स्कूल कॉलेज फरी न उले को मोइना मु मथंग मथंग लंबी चथरगांदा थबक की एवेन्यू लैदोरिब्रा ada thabak taram da kandna amuk merit yeng biraga cham imna 20 dasu thau phangrdi phayeba aduna merit che loin khatharaga akhoi thabak yon leibi chana bi lakti neba sigi vicious circle jina manipur dasu nepal gi chap chana tholpe manipur na kamai togeda akhoi gi molaba political systems he machina somehow adu sidin raga ne miyam gi pokhaira ka daba issue se na thai na ther ga chenpham khara leiri ba si chenpham lete ba timing la ga ne chenpham khara leiri iseng seng na kan da chenpham leite ba timing ma ka lakini ha bane adaki jenji na political party di thamaga every political party no no horokpa mayam hanagi leiri ba alien political establishment mayam da du yada ba to political party du for reject oge base edit number mo lo de na sigi timing ma mani pa lakpa su ya mara thase ke ko handak akhoi manipur de pr laktingi da la amdai da kamai dogi laktingi markse pr lakpadi some semblance of akhoi rule of the law urpe one ba adi me mang de lekai khuding khungang khangding da akhoi noi par paisa khabi khopi senkhai thumkhai henmel le adu tore anga ko phun pokhai ge tor amane ba pendos adigi matam de le government na su madu thokna bhona da moi khud yaru bani na makhoi na morally control to bagi right legi de ba adu khangudna pr dak pase adu ma corrupt leader sing di blessing in disguise neba khoi ju upai le tri governor pan grabani na haira leitho horga makhoi direct akhoi lut patori ba kangbu sing na moi da tainer ka du do noina semani noina khulai lahan bani aduna adu da ta bani na haiger do governor do no ngak thai duk pane ba masi ma ai samain thamningi masi kana go na yaning do oiram bi ai ko
अदुगा PR लाखी बसे अखोई मणिपुर दी करी हाई तरे पोखाई के तो प्रेशर कुकर नाग भाव द फी न काम दो अदुगु मने लवे अदुबो लेबा PR लिटर गवर्नर चिना थबक फजना खर तबो उरी को मसिना यूथ की एस्पिरेशन जिगी सागल इबा प्रेशर से मसि दी प्रेशराइज तवा हेत्रदी अदुम अनदर प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट ओके ओके अंकल यूथ सिंग द अखोई असापी होइना अंकल द अरोय होइना लाचनिंग बजे अखोइना मणिपुर की Ali modern period haitare ngasai British na Manipur hundu omo matung da lakpa aduga British ki period fawda yam active oiba political actor oigiba Manipuri ki leaders sing even chief minister oiramba independent Manipuri matamda makoi irabot tagi horaga ekoi ki lamyan bi irabot tagi horaga MK Priyoberta Major Bok Kathing Muhammad Ali Mudin moi ki 30s ta adagi even late 20s ta neva moi myam se koi Manipur ki leader ni gana ngasi digi chahi 70 years 80 years 90 years matam dugi leram even leader sing anga adugumba yamna Manipur pumba lead to bungamba naha sing haitare hoje ekoi adugumba leader sing ekoi ubungam da base aka why greedy winner ko music wants greedy already ko paisa de importance ko paisa je akhoi gi sina na ba akhoi gi servant oigadob da ai isamuna paisa gi servant already ne isona pirakpa engonda wakhal khanma ngambagi afaba tobo ngambagi future gi khanma ngambagi gunji loi mangi khwai chaw je greedy oirakpa sine paisa na loi phangne na hoji Manipur gi politician corrupt oiba singsina khali je paisa ta tan char ga mapan chen ghar loi re je moi chen pham ma khali ba oli de cheli sumaina akhoi ju chen pham ya ma plan tor ba yai ko adada ngasai ibungna pan gi mamangi chief minister singche moi je dharma khara yawe di akhoi je praja gi sarve ni ko ke moi kaw gi deba adada ka hena greedy se koi gi de problem je makoi yamna far reaching into the future moi solve to ngamam da haitaba khudum moina harada rising unemployment chi government gi thabak pi ba ngakna solve to ni na khalame ba masi gi matang da di ibo gi sai matam da government gi employee da gi matik yamam dana hoi downsize to gi gi watho umsu leidna Manipur gi population da 70,000 da gi hena government employee leibi yaroi kaina habi thabak pi gi de honorame ba paisa char ga chadra khangde ko ada job create to bai se job create to bai chi wakhal che government service ohen bo na khalre ba job create to bai di economy se adu mong do phan ga da bani anyone who can work with their hand ko chen tan bi ye che masi ut ka da akhoi de muk sen khut na sen tan ba ga lau simu ba horticulture som da khalle ba nakta ba manufacturing hub amu hen ga da ba manufacturing khai de Manipur da khut hita bana te yo chaba hai u suba hai ko chi mayam chi yam leiba Manipur life ba phobna best timber in the world phangi ko adigi akhoi ne hojik truck to puchlei ba chamas pukham tankot utensil kitchen ge chai da sa ba ya ba ngak ne ba ado akhoi handloom gi da hara si adugi matik akhoi da akhoi human resources yamna rich oina leiba ado makhoi da quality control to biba market thibiba nangna thabak ama surga suriba product to akhoi bazar yon ma chading da somdi sudre na adugi silaga masa amuk leira amuk surga di akhoi gap to leire madu leitre mi Manipur da surga pothri poche mapan da compete to wa yana basina government na simbi gi done ba marketing je moina to bi gi done ba mapan da setting da suri banang thabak lek no moina moina India gi export system da export to kan da 90% rupees da hana pi dina remaining 10 da asan da payment la pi dina say itself akhoi Manipur ji India gi foreign country oidra su India gi market ta thaba matam da ko madu system da government na packet pi ge do ne adoi di nupi mana akhoi wangkai phi ji saba higirba nupi da magi phangpam ta ko income je नियम की मतलब थाम ला मंगा तर ओइबे से मिडिल में न करीना हायर लगा मार्केटिंग याद बन मरो मरगा थाम लिसिंग कुन घुट्रा देखे न तांद्रे अदि मागी तांगर बस सिंपल में थादोगा ट्रैफिक पुलिस विनिंग ए जे अखोई मांगजबे नत्रा यस एब्सोल्युटली समाय तौना मणिपुर मनुंग जिदा फुरुब खुदिमक्ता सिनफम हाइबे लइयो
ꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯐꯨꯗꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯣꯔꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯩ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯆꯦꯟꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯎꯆꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯩꯁꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯑꯣꯝ ꯁꯤꯡꯒꯥꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯑꯣꯝ ꯁꯤꯡꯒꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯁꯥꯏꯗ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯇꯦꯝꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯎꯆꯣꯡꯕꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯝꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯎꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯠꯁꯦꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯨꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯟꯗꯅ ꯂꯩ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤ ꯁꯤ ꯍꯠꯆꯟꯅ ꯏꯕ ꯗ ꯃꯩꯇꯩꯖꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯗꯤꯌꯔ ꯄꯦꯖꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯣꯗꯤꯡ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯣꯗꯤꯡꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔ ꯀꯣꯛꯊꯣꯡꯗ ꯄꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯃꯈꯨꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯨꯠ ꯂꯦꯡꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ innovators mayamsidi innovation yam lebi yam wang sigi mayamsidi pung thok pam changi habani anyway uncle ngasi ekhuna Nepal gi laiba anuba international politics ki ahongba sida ngasi nenegi ba masu Manipur da tariba ekoi tongan tongan ba phenomenon sing issue mayamsidi ekoi kamai relate to be have mayamsu mayam khangre ado masigi da makta uncle bu matam IPB be da mak mohan thagachari thank you Miraj korum jari noi ngasi program je hobdui loi fobi interview ba Manipur miyam bu uncut interview exclusive with Uncle Chongtham Bijoy, renowned social political commentator. How do you live?